Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakbay na, makablaawan man amin na listeners kan supporters tayo dito'y unay daytan kaka, ang naraartinamnama kan amin na vlogs dito'y YouTube channel tayo. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Naglastong ka ba kayo? Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Bakit? Nagdengeg ka man itayan iti drama. Kaya't ko kami ti agaramid mo't iti drama production ko iti YouTube. Yay, nagturod mo tarusok mo bakit? Nagngato ti arapaap mo. Kat no nagrigat na ita. Narigat ang drama? Kat uwin may. Naglaka! Dengem ang amin. Amom bakay. Nalakalaeng no deng-denggem. Ngam no idramam kat narigat. Kanapadas ko iti tinapanagbuya di istasyon ti radyaw. Nakita ka marigatan nagiti kabaro a dramatista. Idi kinitak ti script da. Ilokanaw. Ang kasladyak amo abasaan. Iso anak karigirigat. Ay, kapoy ka Anya, naglastog ka ba kay? Kasladyak amo mo tinaglabasam. Adi da kakayat nga ikan iti pasag takapoy ka. Nakikita ka mo't idi ka. Ay, uray Ta di pinagsurat dak iti iskirep. Kabalak mal. Kabalak basit ko nam Nasyan dalakin ka. Tainal daw na katunga nga kay jay. Iso nga inikan na ka niti sa bali at trabaho. Naidaytan ka. No adan to pa'y crowd kun murmur kat makikra-crowdak. Di pasit nakmuteng ti drama da. Day tala ang crowd ti pasit mau. Naidaytan ka. Nalaingak ta adu iday ti mai-crowd kao. Ngam no pagdramaan da ka. Bagsakan. Naidaytan ka. Agpayso aya, tatang, ang nagbalin mo't a dramatista ni Nanang. Patsim mati bagbagan. Katno dwa kayo a dramatista asimurag, tatang. Iso nga rod na asawa yun ni Nanang. Ngam kit di, kagurgura na da kayo idi. Ngam, da kayo mutla iti nagkatuluyan. Yak maramaw, non niya ti kinayat ko idi kanina ng mau. Siguro, imapalaklaan ka nagiti kakadwak nga aplikantay ang nag-aasawa na. Iso nga inasawak mutin ani nanang mau. Anya takuram. Nagbalin kaya a dramatista. Kaumat. Amin na drama da ka ada busis ko yung crowd. Naidaytan ka. Naglastog nagsasaw ni nanang mau, Sandra, kat nagkapoy mo't ide. Nakapoy? Katluan,
Di dangarod kaya ta pagpartyan takapoy. Ngam naggagat ama panilistasyon ti radyaw. Naasyanda. Iso pinagsurat na langayin. Aging ga nakasuro ngagsurat. Ngam no ang drama awan lat ambukaw. Kat no ibagbaga na kanyak anagado iti paset na. Dandanin inuras nga agsao. Isaw, jimbaganakin ka nga ado ti busis na ijay a crowd. Ani a crowd tatang? Ti crowd, kat jay nagadong agsasao at tao kasi ti market. Kumporme ti ibagbaga mamakita mi di market. No crowd mo ti restaurant. Kumporme mo ti ibagbaga mamakita mga aramidin da di restaurant. No mat crowd iti grocery. Sao mo nagitagat-gatang iti grocery. Kasjay. Kasjay mo't lagayam ti ayan ni nanang. Kunak ano bida iti drama? Awan maamak da amang pabida kaninanang mo. Takas lamang mangkek. Agpatinggala ede niti katulong samsamantaw. Unay daytan ka. Hoy, si kalaklakayan. Di nakpay ang mumat nga ipadayaw iti anak ta. Naglastog kamot ngamin. Nalalainga mo lang si ka. Agpalastog ka manay. Dahil crowd mo ti tangtangsit mo ang dramam. Sana drama na jay. Nagkuna. Pasat ti drama na jay. Ureg dengeg ka. Ado ti crowd ang mangagmaw. Jak amukan ka bakit. Ipilit mo tabagay nga oray saan ka ngagbaling. Just ka. Mayat kayo man wano saan. Agarami dak iti drama production ko iti YouTube. Dati ramatik akwartak. Apang bayad ko iti director, dramatista, technician, kun soundman. Ay. Sabali ti preso ide. Sabali ita. Ano, ti mabayadan at tao bakit? Amom nga raw, no manutitid mao, karang kita natakamat mao. Amo ka. Ti director kat 20 pisos. Na, anya 20 asasawam. Di pala tsimpo ni kupong-kupong na ibagbakam. 50 tupay ideng. Iso nga itakot 115. 4,500 na italiti makabulan. Nagtanda ka tituloy ko tagkwinta. Jay soundman ko 30. Bagtay. Nanginginakid din ti bayad ti soundman ng director. Nala, 150 latan. Tapno, 4-5 mo ti makabulan. 9,000 raytan. Kat awan pa'y bayad ti writer kan technician. Ultimo dramatista. Kaya't masawan, pasig a sound ti direct ni director. Ha? Imbaga kaya, 9,000 lang ti budget ka. Agtal na ka man tituloy ka. No ti dramatista kat 50. Ay, awan 50 itan. Talo kasot siguro ti may sa nga scripted dramatista. May sa dramatista na ito ka 9,000. Kasanaw, no limada. Di 45,000. Awan pa na ti bayad ti technician nita. Ay ka-drama akmatan Oray, adon ati busis ko ngam isuda. Na, di pa kat kaslalinuglog mo ta negosyam no si katag drama. Apay aya, mano ti bayad ti technician ita. Jaka mau, ngempugtuak laang. 5 gasot siguron. 15,000 na ti makabulan. 100,000 ti puunam. 20,000 ta kwartam. Karitem kit din ti drama production. Imbag kumaano amom tag drama, just kay. Amo ka, para YouTube, ti drama ti busis ka. Saan ka ngagbaleng? Naglastog ka lang agsao, bakit? Di nakman uyawan kun upayan, ta sa anak mo la maupay. 100,000 lagayam, awan pa'y milyon. Na, pangalaam nga itiday ta kantidad. Kan may sa, presyo lang nagiti katiliw na ita. Kasanaw, no nagiti batido ti alama dramatista. Di pa ikat 500,000. Nagkuna abatido ti alaak.
Di pa'y ka nalalaingdan ngam siyak nga amo da. Ay made! Masapul ang nalalaingak ngam isuda. Isu akat tiliw talaag ka dramatista. Uncle, paisuan samat ni ante ti mangipatakdar iti drama production na. Inla ko na nga rodan ti lugan mi adaan. Isu kano ti puunan na. Isu matlagayam nga agrik-recruit kada iti manalo na babae kan lalaki. Kas kada katulaw. Apay recruiting agency aya para abroad kat saan Mike. Anon mat dagiti dramatista na. Ni Bebang apalengkera, ni Sonya ngagbubukaig, ni Dado apalutero, ni Simo amang ngilot. Kan, sino pa dagi dyan? Dagi dyan mo ti dramatista na. Pangrog-rog yan na ka raw. Magsakadago sa aray ta negosyo na. Isumat ti kunak. Uray ko maano nalaing kami ado ang agdrama. No daras tumalaw. Awan ang arodangkal. No pabelo ko mati lamparagat imbes at tumalaw. Lumnak. May dap. Ay unay daitan kaka. Kumusta nga'y tinigusyang bakat? Kumusta ang ka di pala ng rugrugay? Adamatan umdas apo unam. Apa no dagiti batidaw na dramatista ti alaaw. Ay sana mabalin na. Masapul ang nalalaingak ng isuda. Sino nga'y dumngag? Ado Intero si daan ti dumngag. Tataga si daan ti may sangin nalak. Amin aman nalon dumngag da. Taman nalon di may sangin nalak. Kan intero palutan ti dumngag. Ngamen, taga-palutan mo, di may sa dramatista. Kaya't mo asawan, no inalam ni Uning at tumutong it, aminan at tumutong it, agdingag da. Wala! Ay, awan na ita. Anya nga awan, ada title nan di drama, ibagam kat nga awanan. Di title na, Insyong Pamilya sa Luyot. Ay, ikatam din siyang, ibabain mo laang ni Insyong. Mga numangig na tayo tanagan na ditagat palapalan na kapay. Isong ikatam, may mayat no, pamilya sa luyot lang. Ay madi, ni Insyong, daytay may sanga Insyong, isutibida. O di Insyong lang ang di title na. Tapno title Raul. Madi! Kastulangan, Insyong amanag sa luyot. Ta ni Insyong tibida. Sino nga ti agakam dita? Kani Insyong mismo daytay agsyasain iti sapatos. Unay daytan kaka. Muro-muron samot taramida maun sa anadrama production. Just kay. Ala, agmi-meeting tayaon. Di pagbalinok abida, ijay Insyong managsaluyot kat ni Sandra nga anak ta. Bagtikan san bakit? Madi anana. Madi na Saan ta. na mabalin nga sa tagbida nana. Babay, bida. Anyat nakakatkatawa. Kanda niya ti Maday. Kanawan pa'y panagraam yumot kanyak amam miyaw. Ma'am, kadama-adam kunayumot kanyak Saan amanang wuno nana? Ma'am, nalawag. Ma'am. Kinasaukon, jay writer. Basit lang titid na part ni Insyong a title role. Tani Sandra, ti kadwan na. Tapno sumikat ni Sandra nga anak ko. Isaw ti parwarek abida ijay. Ay, awanan ti dumngag no kasta ti aramidem bakit? Title role nga Insyong ipuiram. Tani Sandra ti ikabil mau. Gapulang ta anak mau ni Sandra. Iso nga ron ti kayat ka pagbidaan. Sukatam nga raw, ti title na. Pagbali na Sandra managsaluyat.
Tidak man iramraman dita kalukwan nyo. Saan nga agdrama iti linyak? Mas daawak Anya nga raw tilinyam, anak. Agdalos iti kuko iti bakos. Ay, awan kan, Trisyang. Tila matuktok kawam a dramatistam. Jak amaw nagraraman ka. Wano agbibisen, wano agtatakkaon. All of the above, tatang. Ay, naidaytan ka. Daytaw iti recording room tayaw. Nana, ay sti madam. Apay nga dagripo kun lababo na. Dati dayto abanyaw. Makatawon na san ana usar. Tadamot barbaro abanyo meditan. Sagay sa lang ti umunag ngagdrama. Wano dwa. Taan na ilot. Sikan ti umuna Lucia. Wan madam. Ibasam dayto dayto na. Agungong datalinyam Wan madam. Apay nga tinakaw mo dagititlog ti manukaw. Awan mo't imbati mo. Laglag ka talaga. Ay saan nakasta at drama mo? Nagmutalong kamutan. Iyungat mo Kastoy ngamin talaga ti style ko. Uray no agungong utak madam. Kasano nga amo na? Kit di mo mo't isuraw. Ang kasano amay suram. Kit ultimo bagbagim di mo maisuraw. Ay, naidaytan ka. Si kaman langan ti mangibasa ti dayto alinya makarya. Iba siya kon madam. Apay ang tinakaw mo ti manok ko, duldog. Kat! Sinuktamutan jay nakasurat. Itlog ti manok. Saan ang manok? Laglag ti nakasurat. Duldog mo timbagam. Ay, dahil tangamin iti expression ko no makaungutak, madam. Awan pa'y nasaya at kada kayaw. Just kay kayaw. Ay, nabanog akong lakay. Naungawan ti kwarta apagpaspaswildok. Uray kuma no darimang ayan ti negosyo. Awan mo't na isurok kadakwada nga agdrama. Awan pa'y ag-like kan ag-subscribe. Adamay, nakita niya subscriber mo 9 siyam na niya. Kanti like nakit 2. Apay ngay akasta. Kat no kalukon mo't na itanegosyo bakit? Sinarek mo kami tibana gadi mo mo't amaw. Amok tanakabuy-buyak mo tan, ti panagdrama. Jay punpod no ngamin a dramatista at alaam. Jak ngarod kayat mo't lakay. Tajak kayat nalalaing dangam siya. Angam di Domingo mat nga gikat ti dramatistam. Mang train kan tumanain. Di pala na train, imikat manain. Iso nga awanan ti damngag. Naluglugan ta dramam jas kay. Magbagim lang amin ti amaw. No kasta ti negosyo ngay patakdermaw. Dagiti makabail nga agdrama ti alaam. Ken dagiti nalalaeng ngam sika. Sa nakumpormi na igid ti piduta papagdramaan. Lako sidra, nagsasyan, doon mo tongkay, unay daytan. Sayang ti amin lakay. Awan nagmamaayan na. Katkatawaan dak pa yun. Naglastog kan tumat bakit? Kayat mo mo't ngamin tiyagpalpalastawag ka nagpagpabigbag. No negosyo mi ti bugoong, di kwartan. Ang mga nada pabrikam itan iti bugoong. Ha? Kita ni Maestra Juana. Nang rugilaang iti may sa alata abugoong. Aging kay ti sangapulo alata. Aging kay ti sangatrak alata abugoong. Iti kuan, inlako na kadagiti ka maestraan na. Iti kuan,
Sinoplayan na ti market kanda dumapay pagtagilakwan. Simaya at tinegosyo na agraman biyag na. Nagpakumbaba at tao. Sa nakaskin ka, naglastog ka bakal. Angkal. Mariknak kanyan tiket talaga nga ada pa nagbabawi na. Isa tulungan nyo kit di ang mga barwanan. Saan nyo na sidiran? Awan mangyari no sidiran nyo. Nakaamiris mo tan. Podno takunam kaanakan. Nagbalbaliw ako na talaga. Ipakitak day ta pa nagbalbaliw ko, iti kaadwan. Agpakumbaba akon. Amok, awan gayam ti maganab ti tao, apalangguad kun lastog. Nasa umaw. Naidaytan ka. Itan papagayam, tinagpatinggaan ti drama tayo na pauluan. Naglastog ka ba ka? Dito'y programa tayo. Naidaytan ka. Nagparangan, dagiti papagayam yo akas kada. Ray Madulay, iti papel la Sandra ken Nana Macaria. Jocelyn Oblero, iti papel a Bakatrisyang ken Lucia. Ken ti pagayam yo, iti papel a Lakay Binnong ken Romel. Aging gay ti sumaruno papagayam. Agyaman kami tinkay panang tarabay.